Ćao ljudi, evo nas ponovo u Bastian Games. Danas ću vam pokazati kako napraviti, na primjer, nazvat ćemo kao grob. Znači idete neko na serveru i poginuo vam je prijatelj i onda hoće ovako da kopate ga tu, a to ide ovako. Ću vam pokazati da siđete dolje. Op, ovo sam slučajno stavio ovo. Stisnete tako tu. Onda on legne ovako tu i zatvorite ga. Da ne idemo preko puta, idemo ovako tu i zatvorite ga. Ovako. To se možete sakriti od bilo koga. Sad ću vam pokazati kako to napraviti. Znači, idete 3 u dubinu. Tu stavljamo krevet. I tu stavljamo sticky piston. Možemo zemlju staviti. Ne. 2 putama. Stavimo sticky piston, zemlja. Sad hoćemo da se ovako tu. Ali ovako tu, jedan dođe tu. I ovako, pravo. I pojedemo gore gdje, tu smo. Sad ovako isto napravimo. I to je tu. Sad samo treba da povežemo redstoneom. Ovako. Sad vidim gdje je ono. Tu je, znači tu. Povežemo i ovaj. Tako, ovdje stavimo polugu. I zatvori se. Evo vidite, ja ako ćete malo urediti. Ovako stavite ovako. Tu stavite. Gdje smo mi stavili sve. Tu negdje. Tako, moramo malo sekunde. Tako, ja ću sad da dam neki povode. Tu uniđete i otvorite i zatvorite. I to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Skyhouse ćemo snimati. Pa poslije Skyhouse idemo na Mineplex gdje snimamo mini igre. Ćao ljudi, vidimo se i pozdrav! Subscribeujte, lajkujte, komentarišite i šerujte klip. Pozdrav!